bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Ukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina uveze untuthu ngakhuluma lo bathi ilasbona amagumathi mhlawumbe umuntu usemusha elike ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bafethu Basola umcineko lapha ukuthi ufuna ukukhanda ukuqhekako phakathi kukaTshatha kanjalo lapha enegcokamelisha kuza ngemuva ukuthi ucineka abe nenkulumo ekade kuphuluma izolo lapha nebonga abantu nje bathe bamseka enkulumeni waseyikhuluma futhi nabantu abazamile ukuthi benze ukuthi lo mcimbi ungabi impumelelo kwivideo ebekade idlala lapha umcineko abantu bayabasola ukuthi umcineka uzama ukungena phakathi kwaTshatha negcokamelisha ahlakazela ubambano oluphakathi kwaba kunevideo ekhona lapha ku Facebook enamagama akhuluma kanje uTshatha ukukhombisa ukuthi akasiyele umuntu wezimbi uTshatha kade ehambile komunye emcimbini omnye umculo eyomsupporta endabeni yebhola ukukhombisa akekho impini uTshatha umsakazi kodwa uyathukwa naye kade ehlonishwa izolo bona labantu ababemtusa ngokuthi ahamba ayosupport into yebhola yomunye umculo ulukhuni ngisho ukumbongela akana kubongela ngifuna ke nawe Tshatha lapho khona uvula amehlo kubuke ngicela ubuka abantu sebekubongelile ngokuhlonishwa kwakho ukuthi ubani laba bathule uma ngabe ubumuhle izolo bathuleleni Ngiyathemba uzwela ukuthi ithini indaba eshiwo umcineka lapha abantu ke basola ukuthi lenkulumo umcineka ibuke ibhekena kwabanye abaculi laba ebangambongeli lapha uTshatha ngokuthi ahlonishwe lapha nje kubo ngempucuzeko lapha mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba kungenzeka mhlawumbe umcineka uqinisele into ayikhulumayo ukuthi uTshatha kumele abongelwe noma mhlawumbe nje uqonde uqhatha phakathi kwaTshatha negcokamelisha hlangana lapha no comment section sidingide lolu daba ngaza kwethu bekuzona ezihamba phambili namhlanje kwesisenkezweni okwakho ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke nemi nosuku lumnandi ngithanda